Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KSU Southwest Khasi Hills District nin gasngi ka arpotari unailar ajar pesan kalpenong ing jingyalang pat ba hagasnong Potkro Ranikor Civil Subdivision kumshi benta ban persya ek jingtmu jong usiem lembat katuk ani kidukhat ka executive darbar hima maharam ban ajaka shakishipai kumba nyopau akar nak benta ban shna yaka unit headquarter jong ki BSF hagi jakarap hapot mula Southwest Khasi Hills District. Hagani gasngi lawan ban snok tilang dagi spa angut ki pat ba hajilan lang kinong yalam sing bhalang ba pher jong ka district nadu ka SSSS HNM Hito HNYF bat kiwe bat lawan ban Krishan shushu ka KSU dagi nong yalam ka sing samla kurs imli Saukpo ka Ranikor Area Farmers Association ka sinjuk ki khun ki hajar ka hima maharam dong border ki menteri shnong bat kiwe. Haba ajingkran nakaliang usamla forward man nongram President KSU Southwest Khasi Hills District. Ula pendram jo de jinglong mutlop bat le don board jung usiem maharam lembat katuk ani ki menteri hima nakaliang ka sing kala aipor shita yo usiem bandum ya ka dorbar hima bat ban weng no ya ka rai ban ajaka ki BSF lemkum ta udaong baki pat ba bat ki khun ki hajar ka hima maharam kin sale ek badan kam. Shu usamla forward man nongram ula therting ya upa iem nyandros iem yong bakumno usiem uong ba omdan jaka bandrap bandiang ni bansa ki khun ki hajar kat ba udan pat banij ai ki sipai hadu nyu phau akar Sekretari Jogeran Nikor Ria Formation ya kajing par kajing senja rasendan lang jong ba babok simli dang te nongna ba ulah khot yang ba duong ba pide ban weng no ini kentin lem kumta nyapi ni hapan set hapo ka along na bata tin bergam jong pi henrai ngapan ngajuba ba kata ski ong ba Galileo ngamla ban weng ini kentin ladangan yap para gini ki hati ki pencet ki marap jongi kajing yap kadai hangi ki naurap dekat nu tampai ba joga thain gadong jogani garani ko ri bro kawai menta lalai hati pencet ki marap kadang biang handrai menta ya ka jaka bag ying girap ni imja hang tu tadi phau tuli ki stem ni spat li stem lamut pan kli no pan ai sakti ki bor supai nakaliang ji naurap horkit hordang ngin persya ya kani lagi bidai ban yap de imru haga jing lam ti jo ki SU menta ini dan senda jobi ini trailang na mata kan nikam hoj namar bangi gum semlayo ya jintip mo ka bakarki ende ka nakaliang jo ki SU ya lam khaman khot lawe ri pai ba gi jo gnong rep to ni thaji ria hi bar ran ko ria bar ko wei begitu senda bar ka KSU ya je kalti hadu ka bakot ya ka ba dalilero ninamla bansya ya ka bor jong se ban ay ka diga jaga saga rakcha gi supai penim ya ki khun ki hajar jong ke hima omdei bangin penduk ya ka kendau kasiap jong ke hima ke jongi hot nakalian ke jongi kom kinong yalam kidon kinong yalam kibasa hang tei hapo mokrwat kidon kinong yalam kibasa hang ne hapo bordar hoj nakalian ke jongi kom kinong yalam kibasa hang tei hapo mokrwat yang se mathar yu ta usya ubathar ya kamen sem ke jongi henrei kamen sem ke jongi pat kathar namar ba kathar ki parado ki basnan ke jongi hang ne hapo bordar ke jongi hei kabar saja ya kapateng kabar sawan na kabenta ki hemen ki pala ki khun ki hajar jo ka hima ke jongi katlo ngisa pangut wada kini ki siem ke jongi kiman snge thosho ya kata ka jing kordor ya kabar sawan ndai ki snge thu pangban yo bat phep ya ka to ka spa ka kur ka jopi hakapla kejopi kisim bat kapto kaningut ki menteri snong ki badai jo kata ke eksekutif jong ka darbar hima wang ya gini gentin haba ai rumpan ai laisa kena nang diri laisa kena lalai punai lai pujai hanai hagane singa jubam ladau breu tumu ban rep ya ga kentai la ne breu tumu ban priya be kentai la lagi pai ba ki yo kem na hayo
ngidon hak man kena denam dai ha nama lu temu hengai lalapna te kajuru kira temu bandi yang ne jaka hengai lapna ngihap ban kena hengai ladala depdi pat dan siam su ban kena ngihap ban sulen temau pai den dan kam su ban kena dan kam satang ban len temau lada la depdi kena hengai danbak bagi dan kini samla ki bom tiap me labasi magi pek hey gadan hey galo ki jing nam ta kali ke bat ke judgment raya di don bak kini samla ki lapi ya kini ka jing terwa jong muslim syagi biasa ngasle penat manetu ibi ya kawe kaba uriu ejri jong ne gadang tanjungi wong ya gini genten ngam julek pet ngam julek pet ngam julek disha ngam julek di bangja nak hidupkan kelajat ngakan si utia yang hilang bawa kamtam di para semlah kamtam di selah ngengkil kan bala bani ju kadon seno sehima langren kebolawia kadon sehima nobosopo kasab division Pliudi kadon Haranikor Henley ke division 4 Selangren ke residential school ke bawan Membo hangne Hajamadwar Henley Larakno Selangren Constituency ke Ranikor Civil Subdivision Kemalang ke headquarter Jang Ranikor Division Kamdon hapa Ranikor lala sediwe patkinya mah ngasengnya ban ai kublai au seim langren ubak lai ban ai jaka namda kini ki development ki bafer helai balai pat kimdon hapa Ranikor imat kadawra kadai nau seim nganut ban kuran hadu kata Namal balai umum terwaya ke civil subdivision Haranikor balai uwan terwap eulek terwapan ban ya ke sipai BSF ya dai naga nogo daw kabangi ki paiba ngi hapan perkalba tinganut ban ong ba uniusem haba ukuran hak patsan tare rengkat ke eksekutif dorba mau pensai ban wala ke development ke development ke bakam krau ban yaga civil subdivision Henry wadi yaga civil subdivision syam na sya ban sina po ke hima jang maharam iben pau ke sina si hadu kata yole se udai uni u nong penwit yaga roi kapar hangni Haranikor constituency jangi nani Haranikor civil subdivision ke jangi